Lebih baru, ni priang subhai pi kena ketuk kubor jengi upet ngor cable news. Haswa begini kami ki kubor ke babnya anak kejan miat ngena pai syas kimat bakongsan joko kubor mentang ketayo. Penjelan ke Sarkar jelas Andrew Benai ke Samoy Trekam ke Garo Hills Autonomous District Council. Yodu Chief Executive Member berteman. Let pentib Menteri Rangba ahulat kejelah halo kejinglong jingman hari long Garo. Tang Hasham Nagar bat Bala Chandra deban pensangnya ek election balai pensangnya lot habarok ki constituency ong ke MPCC. Kajing Her Syuki Albinos Marak kadai namar bakun ken kendon om namar ke tiket ong ba Preston Tunsong. Pelat ke KSU Delhi Unit bat ki pulet di arngut ki kena kentai naki kti jumbiru sini. Rengkad UMDC barem ke Garo Hills Autonomous District Council Usofir Rahman arpu prangut kiblah syakam halor ke huri-hura hari long Garo. Penkreak Shillong ban penlong ya ke International Film Festival ke Baningkok. Bat Sam helmet ke Shillong Traffic Police bat ke SBI General Insurance syaki kena skol. Ka jingalang jangka kenhun menteri kebelalong hakala asing ublay jangka tayo kala Shimekarai ban penjelan ke Samoy Trekam jangka Garo Hills Autonomous District Council naduk ka kat praterik uyayong arhajar arpuhun riau haduk ka kat praterik urisau arhajar arpuhun riau. Ban ailat ke Executive Committee ke Batamai ban penbet yakikam ke basateng ke bayadai bat ka council. Haga jingalang jangka kenhun menteri kebelalong haka kat riau terik uleber arhajar arpuhun riau. Lasyam Megarai ban penjelan ke Samoy Trekam jangka Garo Hills Autonomous District Council sahendro benai. Kata naduk ka kat praterik uyayong, haduk ka kat praterik urisau arhajar arpun riau. Haba penting begania usembut Menteri Rangba Akajela bedi kemi ikatanat District Council Affairs ubah Preston Tunsong. Uli itu bagi kenhun Menteri kala menjer ban penjelan ya ka Samoy Trekam jangka Garo Hills Autonomous District Council. Bakani kejeng penjelan kan Trekam kat kum gini tarik di balabu. Ubah Preston Tunsong ulah kedau bagatong kalong ban ailat ke Executive Committee ke Batamai ban penbet ikikam ke basateng ke bedai bat ka Garo Hills Autonomous District Council. Ubah Preston Tunsong ulah penting bro ba kejeng sensyar haga Garo Hills Autonomous District Council kala-kaladur hadian bu Albinos Armarak lahir Syukino kumu Chief Executive Member. Bat kedorbar kelajiat ya u Dormonat CH Sangma benlong u Chief Executive Member Batamai. Ubah Preston Tunsong ulih tu bagi sarkar kelasya mengenai senjam nomor kejinglong jingman hakabede bagi jing syakta ke syongsuk syongsan bat kumjur kejing dawa kipat ba karilong Garo. Daga bakadau bagadan kejing persyak ke bajur halor kejing wanishim benta ki bomde giriulum haki election syaka Garo Hills Autonomous District Council. Kini gendro benai kilong ban ailat ke Executive Committee ke Batamai bat ke sarkar jela bani selok baban le ke badan kam halor kejing penkela ya ki kendon ke bedai bat kejing kwa upat ba. Extension of term of Garo Hills Autonomous District Council. After deliberation, after discussion, all the details, then the cabinet has decided to extend the terms of the present house of the Garo Hills Autonomous District Council for a period of 6 months with effect from 18 April 2026 up to 18 October 2026. This is the decision taken by the cabinet today. Because see, the new EC, the new executive committee and the new CM has to take the responsibility side by side. Even the government will also take the responsibility of calling, inviting for discussion across the table in the level of the government under the chairmanship of the Honorable Chief Minister and as well as in the level of the CEM of the Garo Hills Autonomous District Council, because we would like to ultimately carry along everybody and to meet the aspirations of our people. Again, today in the morning, the CM of the District Council, Sri Albinos Armara, has resigned from the post of CM, and
I'm also happy to inform to all of you that again, in the afternoon of today, again, the House has elected new CM by the name of Shri Dhormanat CH Sangma. So the new EC is now in place again. And with the decision taken by the cabinet today to extend the term of the House for another 6 months, now we leave it to the wisdom of the new executive committee to take a call on the issue of scheduled tribe or on the issue of contesting election both by tribal and non-tribal. By extending the House to favor the NPP. I think right now we don't talk about NPP or any other political parties. We are talking about the agenda, the boiling issue, the boiling agenda, which is expressed by the people of Garo Hills. There is no such political agenda, especially from the NPP side, from the ruling side. We don't have any political agenda at all. But we would like to make sure that the aspiration of the people is met at any cost. Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma rengkat badu sembut Menteri Rangba Kejela ubak kami ketenat korbar ri Kejela ubak Preston Tensong ha kasngi pelai jeng katayo kilalit kendo yulat Kejela CH Vijaya Shankar ha kalok bhavan ha kaba kilabatai syapang kejinglong jingman ha rilom garo hadin bagalami kejing kenat bat kila pentip ru ikisenjam ke belasyam da kesorkar banwan rabyang ya ke syongsuk syongsan. Haka kat kendai terik uleber Hajar Arbun Rio Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma rengkat baru sembut Menteri Rangba Kejelau badi kimi ekatenat korbar ri Kejelau ba Presiden Tensong. Dalit bani kendo yulat Kejelau CH Vijaya Shankar halok bhavan. Kani keje kendo kalong manai kakai pot ke babnia halok ke syongsok syongsan hari lom garo kebelasya akta keje kenat hari kendiat sngi. Kani keje ngalang kalong keberenkam harian mengesorkar jelak lepen bor ban penbiang ya kejeng syongsok ke bapura hakane kathan. Menteri Rangba Kejela ubalasyong lasa harilom garo hakini sngi ban bishar dar ladi kejenglong jengman. Ulaong ba kini kejeng kenduk kalong ban pensyai lor ki baja namar kapor baja kini kejeng kenat ulala tang ban keran bu ulat leng ba phone. Komta haka kat kentai trek ulaber ulawan rengkat bu sembut Menteri Rangba ban ai kai pot ke bapura syaulat Kejela. Haba kelipat alor kejeng kam iki brio Menteri Rangba ula pensyai ba kini kedekam joketenat pulet. Ba kedek kamram ki pulet ban chemik senjam kat kum kisaki kibaki yo bat kat kum kelenti jokaan. Halor ke jinglong jingman ukan rat kongkal sangma ula pentip bagi jing syat hombor bagi jing kulmar keladuna phamenta. Bagi sorkar kala pelat dru ik internet kabade kedak jong jing syongsok kebalawan phai biang. Wala kalong kumta ula mahampat bagi dan kendiat ki jingja ki bajuja kensan hang ni hang tai. Bagi sorkar kena pet ngor phai kerukom long ban penti kena biang ya ke jing syongsok ke bapura. Uh, for most of the last 2 weeks, I was in Garo Hills, and as we are all aware, that there were different situations and different law and order situations that happened, and which required my full attention. So I was there in Garo Hills, and all this while, I was only able to communicate with Honorable Governor on the phone, and therefore I felt it appropriate that I must come and brief him along with Deputy CM in charge home about the current prevailing situation, especially in Garo Hills. Also, the different uh, incidents that led to the different law and order situations that we faced. So, a complete briefing on the entire matter was given to the Honorable Governor, and that was my basic purpose of visit today. Number one, Governor has, after I briefed him, so he was, of course, much more aware about what happened, and so the briefing was basically, just as I said, a briefing on the law and order situation. Regarding the arrest, see, we'll be very clear on this. It is purely police department's responsibility, and based on whatever evidence
and whatever rules that are there, the police will take action. I'm not aware of how many arrests have been made. I'm not aware of who all been arrested. It's a pure police matter, and the police is taking steps as per law and as per evidence. So I think the SP there will be in a better position to reply to that, the different SPs, but those details are not with me. In terms of the violence and the different incidents have come down. There are some sporadic incidents that are there once in a while. Violence has come down, but we are keeping a close watch to ensure that there is normalcy should return. To a large extent, it has returned. To that large extent, people are now getting on with their day-to-day lives. To a large extent, as I said, even after assessing the situation, the internet ban also has been lifted. So these are signs of some sort of normalcy returning, but we are carefully monitoring the situation. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC galapan pau ya kejingbam sengoyahap ban penjelan ke election MDC jaga Garo Hills Autonomous District Council hadu hendro benai. Bat galapan pau bageseng gedang bot dian halur kejing ujar ke yang syari persya ki MLA ka Congress ki bala pet no na keseng bat let ban penia so no bat keseng NPP ha unailar kesnem arajar arpusau. Ka Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ke Dibora Marak kalapan pau ke jingbam sengoyahap halor ke jing penjelan ke samoy trekam jangka Garo Hills Autonomous District Council sadah hendro benai. Habarkan halor ke jing sange jang Chief Executive Member berem ke GHADC u Albinosh Marak ke Dibora Marak kalaong bakat kum ke jing tip uni CEM ulah hiar syukihi de kaman sengobha. Kadibora Marak kelekentu bagi sarkar kari baniak cekmat ban penelong ke election haki wei pat ki constituency ki basyong suk kamtam haki than ki bakhamlong rilum. Kalau penrem ru bagi jeng penjelan hadu hendru benai kalong baslem palat bat ke bapen subah balese ke sarkar kadon ke jeng tiang banele ke election haki nega kenti. Kalau kedau bagi sarkar kade ban sange ban le ya ke ba om don kam. Kalau ong bagi jeng penjelan ka ba hadu hendru benai kadai ke balas lem palat. Bagi ong ba on sepen borek sarkar bukan sedang no ya ke election. Endorse and 6 long month extension is very long. We don't agree to that. And what is the need to prolong 6 months? They could have suspended Samnagar and Palachanda. These two constituencies, for the time being, they should have suspended and allow election to happen. New EC will come and they will decide and they will find out the new mechanism, the good mechanism, how to solve this ongoing problem. So the government and the law and order department, they'll take their own course. We have nothing to say on that. What about the main demand that non-tribals have to participate in this election? Yeah, that is the main demand. Non-tribals should not contest in these two constituencies, Saimnagar and Balachanda. So you also support this? See, I will definitely support whatever Achuk people, the Garo demands, and we will definitely support Chief Minister. He should have called all party meeting. He did not do it. We could have given him some input, some suggestions how to go about it. We would have said definitely he suspend these two constituencies, Samnagar and Balachanda. But he did not. Ka Working President ke MPCC ke Dibora Marak kalapan pau ya kejing bitar halo kejing kang ya ke internet keblane hadu kendai sengi hari lom garu kebelawan ra ya kejing cakta ke bajur ya kinong sok snong haba kerani kinong tok kubor ke Dibora Marak kala yatho ba kejing bamdan ke internet kelawan ra kejing ya ke bakrau kalau ong ba kani kejing dan kam ke bahak khamat ya mentah kala benrap ba kejing kang ya ke internet kala pendonong ya kinong kayi kinong bela ki betrai ki kam lajong ba kala penuwet ru ki kam office bat ki rukom siujing siu lengba ka digital payment. Ke MPCC ke lapan pau ba kejing syakta ke bajur tam kalong halor kisamla pulih bedan kami ke internet na ke bentar kejing pulih. Bat kumju aka kot ke khia bat kakam ke bayi beki bank. Ka bala hiar bha. Kalau ong ba kejing khang ke internet palat ke analyze ni kalong ke babean bat ke bathom bor ke hok ki pat ba.
Hakabede bagajing penjari curfew. Kadibora marak kala pentep ba mensngila weng no eka dekirang don pat akapor menmit. Kekemiliti baga sorkar kan bishar benia ban weng no e baro lada ka syong suk syong san kalawan pai biang. Where internet services have been shut down for than a week. But I was learned just now. Now I think they are getting the internet. Whatever the may be the case, this prolonged disruption has caused widespread inconvenience and hardship across all sections of society in Garo Hills, we all know. And just imagine in this era, one cannot stay without internet. Internet access is not a luxury today, we all know, but a necessity. The absence of internet connectivity is severely hampering businesses because we have businesses in Garo Hills, especially Tumra, William Nagar, Bakmara, and North Garo Hills. Daily wage earner, we all know, due to disrupted payment system and supply chains. Office, government offices, private offices, both public sectors, all of them have been significantly affected. Mainly, we all know, today students are unable to access online classes. How much it affect them? Study materials, examination updates, putting their education at risk. Health services and emergency communication, it's effect, all of them, putting lives at risk, those who are sick in the hospital, those who really need urgent doctor attention. These are very much concern to the Congress party. That is why we are here, and we wanted to put a message across Garo Hills. Banking services, we all know, we need banking services, have been disrupted, causing inconvenience to the general public, to the business people. We all know it. Prolonged shutdown not only cause inconvenience to the citizen, but also hinder economic growth, transparency, and the free flow of information. Law and order situations are not uncommon and occur in many states across the country. And we all know now, even across the world, in such instances, temporary restriction for an hour or even 2-3 days, we understand it. However, extending internet shutdown for more than a week is excessive and raises serious question about government governance and decision. Kameglaya Pradesh Congress Committee MPCC kalapan benapat ba bagalapan kre ban penlong ya kejingile baniada ya kariti sensyari bade ko hok kinong tap vote. Lengba u General Secretary Jonganil Seng uba Manuel Badwar. Keseng Kongres kalapan syai ba kam shimla syong that. Regalalit ujor bet sya kiyang syari High Court persya ikitiki MLA kibala de kejing syania kinong kersyan badet senok tino bat ke NPP hau nailar kesenam Arhajar Arpusau. Uba Manuel Badwar ula penremjur ya kajing pat seng jogini ki MLA ada kebakeno bagani kedai kajing penken kebacirkai ya kaan 10th schedule. Ula kentu bagani kajing ele aki yang syari kalau manfaat ke kubor ke basyai bat ban sengutu bagaan ke kam hajrong bani ke monjong unong mi khamat. Watla speaker ula kentat ya kedor khas ban penduk kam lani ban disqualify halo kenong rem ba unong ujor omdeu MLA ke kongres ke keno bagani kedai kajing trekam ke batlot bagabam donong rem. Keseng kelapan kenmau bagi yang syari bahet do jangkari ke Supreme Court keladat bishar ba uno ubadan kejing syania aku kom sensyar pat ba udan ke hok ben ujor. Keseng kongres kelapan pau ya kejing shisha bah ka khat arterik unailar kesenam Arhajar Arpusau tang arngut ki MLA kelapat nengkong na keseng kebadan sangut ki MLA baro. Kane kadai tang sanpau nak shispa kabamut kam syongnya
hakaan merger kepada wa ar nakalai benta. UMLA balai ulalet ban snokti hadian sausngi. Mereka berpelai kalong bahaka kandu trik unailar. Udang wanso ya ka register jingelang ka kongres. Bat kaan kamsha ban ken lang ikid kot ki bami hakitarik ke beper ban penbiang ikid jingken loong shosho ba manual badwar. Hadu mental ada penlong sansian ke jing bishar hak yang cari high court bat ke jingyat ka kam kalong ka bayat bet. Ka kongres ka lapan kre aru ban let chedok ka yang cari Supreme Court lada don kam. Rengkak ke jingarap ki muktiar ki background na Delhi ban wanra ek hok jongin ta vote kenang ba kanum long kebelen loong shosho uba manual badwar. Dalam padan berchallenge te ki instinct kan ka ai. Lada kedisian kuni kong bagi challenge bangim tre panong ban dia tu ke political significance ada piken na kata kalong bangim pen imuk sa kan ni mak bat num le kam kai kan amak kam san pertegri ke kam ko chu ong no kabalak kentang te jadi ke kam kabalak kepang te kabalak kentang hidup lei te lo apa pitre kum kajat kam kum kani lada pipen kala ke jing le kaiพี่เป็นกลายke bang kwan je man toy tadi ku mi kata ke te kum de ke man sha pada ru di man sutu hi ben de man sha te po ai ba chu ong ka ni ka juk man ta te ni habya ti ka anya te ni kwa ban ya fight ke ni ru ni ni fight de ba ong ngi chua huri hura ngi chua kran sini setai ni fight hi ta ko te ke kana bakan pen i pat kan uksa ka bakam biang kanang banang ni syak ma hadian habut shipho khasan alpo lai post nam hadian ken so ong ken wat me galia do thimna ken ken sting san ya ka mandate tu ba Nagaland ke juni kani competition ke lomba ngimdan kanu ka daw ya nu ringi ko abat pi ba Nagaland ke juni kinu binu ke male ki ba job kapta me ko parti congress ni ba bakinya kai ya ka parti lan ni kata ke juni Banakalang juniru mata nakalang kecuni ke lomba ngila kan abu buat apa sepikut nomor sepikut dia pun juga di Garsel juga keren ngirat ki senior kita pun sepikut yang jun manusia nada Salman Khushi bertui ki dan kerja lomba nakalang juni ni lomba dia kena kis ngina pursuit buat ngina apa yang dari apa sepikut Kenapa kita kinyo yang kita tahu, kenapa kinyo yang kita tahu, yang kita tahu jujur, kita kerja tu. Sembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong ubak Kemiru yang ketenat District Council Affairs. Ulang bagi Jinghar Syuki, Chief Executive Member Barim, Kagaro Hills Autonomous District Council, kata Albinosh Armarak. Kedai namar, kajing bamiok jing syania asyo nak arpo ingot ki MDC. Bad ula kentat ba kajing penjelan ya kasamai terikam jong kaji HADC, kedai nak benta kajing mentoy kamsen pertai ya keseng NPP. Usumbut Menteri Rangba Kejela wa Preston Tensong ubak Kemiru ya ketenat District Council Affairs. Ula pensyah lo kajing Syuki, Chief Executive Member Barim, Kagaro Hills Autonomous District Council Albinosh Armarak. Uba Preston Tensong ula kentat bagi kajing Syuki kedai namar kajing per jengmut apok keseng. Nehlor kajing bamiok tiket na keseng NPP. Ndrai ula kedau bagi daibet namar kajing liat turmor jong UCM ubarim yaki kendon terekam jong ke Executive Committee. Uba Preston Tensong ula itu bahawa Albinosh Marak ula pemihi ya ke notification ke bedai bagi Scheduled Tribe Certificate. Kemde selok bagi dikot jong ke Executive Committee ne klam dawan ra yang dorbar belong kajing yat lat naki kendon namar kane ko ba arpo ingut ki MDC kelapen pawe kajing bam syania asho kabelapen long yu ban Har Syukino uba Preston Tensong ulong ba kajing ai ne kajing kentat tiket kedai kam jong ki sengsan pertai ne kata kamut bu dikot ula ban yat lat ki kendon an jong sensyar kadar usumbut Menteri Rangba ulu kentat ru ba kajing penjelan ya ke election chaka Kagaro Hills Autonomous District Council kedai nak benta kajing mentoy kamsan pertai kesang NPP ula pensyai bagi sarkar ketemu ban pentikna bagi jing dawa bagi jing angnot upat ba karilom garo bakin urlong leng ba kajing ekran kabasani bat ke Executive Committee ke batamai. If the CM does not consult his own colleague in the executive committee, because see, I think you must have seen that notification. That notification where he ultimately notified in his level about the ST certificate. I'm not saying that it is wrong. In fact, maybe it is right, but it is not as per the prescribed norms, as per the rules.
Why should he alone sign the notification? Because this has to be brought to the house. But that itself, he did not do it. So therefore, 21 members of the MDC, ultimately they said he is not fit to continue as the CEM of the Karo Hills Autonomous District Council. Therefore, he has to ultimately resign from the post. Why? Example, it's because of that. A person as a CM who does not understand the participation or the discussion, be it in his own executive committee or be it inside the house. So therefore, this is his failure, and ultimately, all the MDCs, they went against. The Working President Jaga Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ka dibora marak kalapan power kajing bam sengo yahap bat kajing sengo lengo. Halo kajing penjalan ke election chaka Garo Hills Autonomous District Council bat kajing penjalan ka Samoy Trekam Sandro Benai. Haba kadau lo kajing Hershuki Chief Executive Member berim ke GHADC Walbinush Armarak. Kadibora kalaong bakat kum kajing tip ka bakadan Chief Executive Member ulai Hershuki hidaka mon sengobha bat amdai badan kanu kanu kajing ka bakrau. Kadibora kalakentu badawa bagi sarkar kadi beniak cekmat ban penelong ke election hagi weipat ki constituency ki basyong suk kamtam hagi thandru luam. Kala penram teng ba kajing penjalan hadu endro benai kalong baslam palat ba pensubah bal ese ke sarkar MDA kadan kajing tiang meneko ni ki election hakini ka kenti. Kadibora mara kalong bagi sarkar kadi ban sange ban le ya ka ba om don kam. Bat kalong ba ke MPCC kamla ban pediang kani kajing penjalan ke baslam. But on sepenbor ke sarkar bagan penelong no ke election kitang banyo ke executive committee ke batamai kabala ban penbet ke jing ke bagi pat ba ke dawa. Haba jubab halor kani ke jing keno jo ke MPCC usembut menteri rang ba ke jelau ba Preston Tunsong ula kentat ba keno tenge ekor kom perkhat ke seng kongres halor ke jing long jing man hari lom Garo. Uba Preston Tunsong uba badru ekatnat district council affairs ula bo jing keli ke ba ke seng kongres ulong hato ke mi ne ya kata ke jing terang jong upat ba ke lom Garo. Usembut menteri rang ba ula kentok bagani kajing keren ka kongres kadai tang kajing wa'ania klem nongrim bat kajing bamdan kajing kit clear. Uba Preston Tunsong ula pensyai ba kajing penjalan ke election kadai namar baga sarkar ka Shimkia ya kamon ba kajing terang upat ba baru kawe ke rilom Garo. Om tang jogi kendiat ngut kibriu. Ula benrap ru baga sarkar ka ban shimeng naga senjam ban penek ke syong suk syong san bat ban kenjo syaka thong ka ba upat ba hiu kwa. We hatu ke kongres kamtam ke ba pek ke ba kepi seti Garo Hills kamyo yang aspiration yang ipai ba kata kade ke bang ban keli ladaki ki ong batang artli kita ki konsensi bangan pensange ya election tengam sutu hakano kelenti kibut bakibut ban ong ba exclude no kita artli ba ladam don election no kabiang ne te long kani kini along tang kini ban bekilong so irresponsible Hanrei ngi na ke government ka bangi simkhia kalong ba ngi kwa ba la kumno kumnuru ya ka aspiration jong ki pai ba ya ka feeling jong ki pai ba ka sentiment jong ki pai ba ya kata bagi dei banaten tenak na da ong sobot ong ba kata ka jingkren na kaliam jong ka kongres ka dei ka kentin ka ba syukwa ban wania ban wadaw ya ka decision ni ka senjam ka ba ngi na kaliam sarkar ngi Ki nong yalam bagi dekat jangka Khasi Students Union, ha kesini thok diang kelelum lang halachumia hasilong, ban rakhe kejing dap saupu prasnem jangka KSU. Ki nong yalam kila penpau bagaseng kenyai beteng ban syakri ya keri bak kejat ben rio, bat benekun persya kejing tenjo ki bawan ban telep ya kejat ben rio. Ha kesini ba ka KSU kala rakhe yo mau mer saupu pra, ha kejing syakri ya keri bak kejat ben rio. General Secretary Kaseng KSU Donald V. Thaba ula penram jor ke jing syatombor kariti distur bat ke jing kentat ke sarkar pedeng ya kimat jing dawa jong kejat benriu. Habakran ke jing yalang bala penlong hak arpo trek ula ber arajar arpun riu. Uba Donald V. Thaba ula pengen mau ya kelentiat basa prasnem jong KSU ke bala penram ke mensia mele wadak pedeng ka jing ke babun rukom. Ula kentu gid khot ban bat dengan mensiam senrang kumpale di kinong yalam kibarem kumu babul badu ba Michael Siam. Uba Donald V. Thaba ula penpau ke jing sokya halor ka hukum jong ka sarkar pedeng ka bapenbor banrwa ya ka Vande Mataram haki skul baki ofis sarkar. Ula kedo menaki
Ndreo dekat jong kejing ruai tang ar dekat kebakaran halor kari kat basau dekat kidai godan kejingut ke bedai bat kejinget kan yam Hindu. Ula kena bagane kadai kejing fu ban pen kelai Hindu ya baro bat ban penlong ya kiriu luam kum kinong rithor ke baklat no ya kejong kari tidustur. Ula kena ro baga sarkar India kapan bor gi an kum ke UCC bat ke CAA ke balak ban telep bat pendu judge ya kari tidustur. Kabal dan nado kapor jengi men barim. Habakan mau gejing persyang man penbor kaktian Hindi agas nam syajar kendai sepak kendai pau. Ula ong balada kinong yalam akato kapor kem syam lele persyak kaktian kasi kamut bakala banjap nok mentah. Uniu General Secretary lamaham baladi ojing tip badan giskol kita nak sarkar lani program sarkar kiba sedang da gejing ruai Vande Mataram kaki SU kan haban led ban khang persyak yakini gejing ruai. Andai kacing ya lenti jong ki SU kaya telun na kapor. Kinong keren na basa kamat kapan kemau ya kiki kimat kibakum kaseng kalaship batkum kaseng kalayat di kisnam masoban nong hukum kini klemat hukum kini kasgi kabakar pang kabaki isu sabu prasnam manswa kalami syamadan om nam ta kacing suba om ta kacing sup om ta kacing kemen bagi samla jawaki isu bijumi madan bansya ya ta jing tenju bansya atau jing jenjar rengkat jauh umat jauh senam tanggawai ke thong golong ke jaj mereu kam dai syak te marang kadai kasgi kabaya pen kamau yingi iwai peiwai kumi kun samla jong ke jaj mereu kham tam kit khot jong ke isu ne sya khamat ke jingai leti ke kumnu ngin ya kendu handai tanggawai kan nogrem ke baskam ngap pandon ke jing syakri ya gari ba ke jaj mereu kadai lamba kita ke jinge jik tenju bobon kadai kum ki samla hap soto ka thong jong wai powai samla kadai ban skam kanong rem wat pata hat preng juga tenju oper. Sibon kimat ki jura ba kom kaseng ka jukren na kapor na jukren bat ngajoy pen kamau man ki shu ba per ki ba kom kaseng ka sem bat ye pen snow soka ki powdeli ki snam le kren pang ka tau pot usam pang ka jing song skam jong gari ba ka jai pen reu pang ka ta ka puli ka puthi jing don kam ki samla po jong ka jai pen reu ka wai henrai ka ba sosi ka long teng kai ke jubab ngiyo ko bikon samla re tang jingrung along jong ki khot na kapor re kenmal tang kawai kahing bandi jong ka sarkar kam dai ka suset ya kiri sne undai ngasem bat ngau berbo apa kari ka skul ba jong ki samla ko juprang ya ta kamen sim ejri kam sim lana de banje sha ban landa de namta kimat ki jura jong kari ba ka jat ko kawai ngabiya khapang yang akum kini kasri man kan mau ya kini kasri betempang kasri bala soit la shot ya kisu bro kawai kan mau haki sinam ki man shwa ka jubab pengiyo teng kalong ka jing krau kamen jong kinong yalam bat ko pen kamau kinong kren bakal klon yap ro la don ro ki kap busien la hap anra ya kamet yap ki khot na benta ki jing syakri ki jong ki ya kari ba ka jai bro kawai om tang hakuli jong sarkan dai la shat khat ro ikam sim ba kodor jing khot hakikti yo ki mendia ka jing gali galong ayu ko ki samla jong ka jaj mendeu ngin jubab syak pateng ke bansawan ringa soban nong lana iya mang takaya khayam takisni ke bangi sukot tangia kedok ting kot tangia paj madong iyo iwing sobanong ka jaj mendeu cisen ke sngi ke syaklun pat sencar hakinong wei singi kani ka sngi ke pen kanmau op tangit khot jong ka kesu ngasoban nong ngawe da jing snorat iki samla jong ka jaj mendeu langi dan yang tak jin ki kri pada bi kita jinge jen jar pada kita jingma ki ba abi ka jat pendeu ka bai masomong tole dar chong kamram nam ta bantai kari ba jat pendeu kham tam wani kon persa yet ki bor basbar kumno persang pantalap ye jemut perkhat hakani ka bring nyo tre ka bai kan tang yawai ngasomong kham tam ki samla ye mata ka juk ka babon subon ke yuan jelong ka jat pendeu ka jungi tai tang ka bai ngem li ban liem pat ka thma perkhat ka jungi ringi liem no thma perkhat ka jungi ngasomong kacing job jong kinong wai kal aplupa ka jat pedeu ko wai tong nyami dang ni kom klikot jong ka jat pai pedeu kam tam kinong lam papura jong ke isu tong yes kam pikir ngram ai ki isu bang sa syam nang nesmat kom ka seng ber ko wai ngin sa syong perkhat dai tang ko wai kacing yo khon jong ke isu na kapor sport kanam lep kanam dam lanu nuru ai ki pakan tho ai ki ban kat ba ki ban hin rai ngasoban nong kacing syakri jong ka ke isu ka jat pedeu ngim syam la syakri nam ta kanam ka puram simat kacing syakri jungi ke jai pedeu nam tam kan yakun bakam tam penek pensa ot pensong sengan ya kari ba jai pedeu hakkel yang jong peri terap
play try kandat nang kerku ya kari bakajat pada kuai kamtam jadi kisnat terekam baper jong ki isu ngaj kam ki samla pada ni tam sim jong kecingit kali kan mi lajing shat hem kamtam pan dikna bakalawai jong kajat pada ka shong keti ki samla rai ma phi ki samla nang ne shakman ai bentak mi di benle bat ai bentam hap no senyang ya kari bakajat pada kuai ngin ne skam ka nong ka jongi kamtam ngin perskam lade bat ngin bu jing duai ba play try kandat long ai bu ya bor ya kaseng kamtam nang yai ayengi tak kecemut perkat kepasai sampai nang la pentulun jitikam ki isu aper pat ngin long ten nong kren nam tak isu jong kari bakajat pada kuai tahir ta kan nong rem ke paskam hak pangila pasakri ya kajat pada hanti ke hok nanti jong jing isa pat kem dak kena din kem dak tiang ya ki ai jing penting ajing yak nanti ke jongi pat e da wer giu hukum kini sti masa bonongan perta ya jing perta tama jo kaseng march perang march perang march perang Islam Senrang ngaman siam namarba kejat benriu ke lengkor jeng kejat benriu ke song hagi terpeng ke jongki badai maki kita ki ban rai utau dong Musa ubak kintebe ya kata kasyarak ban ajing syai ban betel lenti ya ke ri ba kejat benriu borok away kejat benriu ke jongi ke jing ya lenti jong ke isu sibon tili kimat ke lasim idan kimat ke badang sateng kum ki an ban yada ya kejat benriu na ke jingrung terthap ki menderi ban merak ya kata ke jing song sngan ke jing long tera ke bapura ke jongi halaka kendo ke siap bantau kita ki an bantau kita ki polisi hak bagi nyarap ban kentiu ya geriti ke dostor ke jongi bayangi hukum kita ki rulum ki barang sadin bagi nyarkat kardan bagi bagi jek menriu ndri ngi bana kapor sakapor ya ke jek menriu ke jongi bayani ke thal chedai lamingi borkawai hi ke sarkar India ke Kenya ngi takom kita ke koloni ke bagi susun syar kin le don bor kat bamon ki pinmi ki an ki kandon ki balai por kam ki balong persa ya ke jek menriu berat pa ke jongi ke balapan wanra ya kata ke jing telap Nikiwe pergi cek meneri ke pihak pak, bawa nikiwe kiri, ban nikiwe ke jelah. Dari ngipek ke Citizenship Amendment Act, kartu ngilayak hi, kartu ngilayak keren dari ke sarkar India kam sengap. Warak kian ke uniform civil code ke balong persyak, ia kata keriti ke dostur, keriti ke dostur belasuk kasyur, dan menberim di ulang suaman suam. Batang hakin tang mensembenai, ngi baka sarkar India, kalau betah ia barok di skul, ia barok ki ofis sarkar. Bat ya barok kinu ki program ki baide bojong sarkar bikin ruai ya kata ke ruai Vande Mataram balada ki pek ngiladap ai kata ke presiden man lagal yang ke kisu bah kata ke Vande Mataram ki dan rew dekot tang artli ki dekot ki bakaran sepang dari India dari barok ki keren lot sepang kata ke jinget Hindu ke jongki ngalong ya pi bakani kali ketemu ke basalendat kali kata proses of assimilation jong sarkar India ban penkela Hindu let ingi barok ban penkela ingi kum kita ki nong ritor Bingin hap bot no geriti ke dostor jongki, bingin hap kelat no ila kejong geriti ke dostor geriti lo jong. Pinsa ne para samlai bukan yang kata bikin manyurat yangi. Manya tu pi bagi Islam kat kendai pasang pau. Kalau dan kata kat jengkemu ban impose dia kat tin Hindi. Hak ba mengingi hap ban keram dak tin Hindi. Ban hak tu por kinong alam jong ajak meriu ke jongi kala yang men persa. Bat yang ngim teriak ban keram dak Hindi. Bat jen lada maki ki pendam. Kemun hak kata kapor. Bat hak ani kapor meminta Allah aja kerana pi dekat ketin Hindi bangilai kerana ketin Hindi yang ni surak lagi sengkin baka ketin kasih kelayap banongnya pi bala dengi ailat begin habruai kata ke jingruai Vande Mataram hagi yang gisam hagi skul lagi senong ditau kemudian hakawi kasi mengir ngi sakelak kemaki bala dengi mele ai menta kemudian pateng bahadian kendong bakini lagi kini ki pateng ki bersuai ngi kida ki bamler tentang akan tuai pi ki dekat malak ki circles dan pi yo jing tep bagi dan ki skul dan ki dan ki Telah sarkar, ki function sarkar, ki berruai gini jurai Vande Mataram nyiap balik belkang. Dia menjerna me kata. Kaki isu kalau syakri saupu pras nam nak mentah geri berjaya peneriu. Berkan jai syakri dari sesaupu pra hajar senam, sesanpau hajar senam. Namun beni jika partai berawai berjaya peneriu ke jungi ke dia ke BM. Berkaki isu kalau ngapa keluar ban len ialah ke jong ke jengim nak ke bentah benyada ialah ke jong ke kendau ke siap bayar geri berjaya peneriu. Kakasi Students Union Delhi Unit rengkat ke jingit Trelang bat ke Special Police Unit for North Eastern Region. Kaliyo ban pelajar meki arngut ki kena akan thai ke belami na Meghalaya da ke jing temu ban yo akam yo jama Delhi. Hendrai kilangat penban ke keti jong kinong kai beriau balayala meki Shahariana ban tre ke ke spa bat la penbor yaki ban kai met. Hakjingna jong Kakasi Students Union Delhi Unit rengkat ke jingit Trelang bat ke Special Police Unit for North Eastern Region. Lala ban pelajar arngut ki kena akan thai kasi penar ke belangat kinong kai beriau.
Kini ki arngot ki kena ikut angkat san bat khat Prasnam Karta ki dari nak distrik East Janja Hills a Meghalaya. Kat kum ko kubor la kedau begila syapan biat jawai beriu bana kejuk kathan ubat raya Delhi walakular ban peniokam ban trai ki yang beriu. Layalam kini ki kena aklam kajing tip ni kajing menjur jong ki kimi ki kepa. Habal poya Delhi kajing kular ban ai ban trai yang beriu kala ban. Layalam ki shkawai pat kaspa kabadan ha Haryana. Hang ta la keno balapan bor bat bapendam ki ha kakam khayimet. Kini kena iklayok lat ban phone ki bahayeng joki ban pentip ke jingja ke bakilangat. Ki bahayeng kila pentip mardor sya ka KSU Delhi unit ki bla sya mardor ki senjam rangkat bat ki bor pulit. Ha kakanya utrik ulber ha kapor kumba prabaje menmet ka kenhuan ke bakentup ya ka KSU bat ki pulit jong ka Special Police Unit ke North Eastern Region kila let sya Haryana bakilayok ban pelat ini kena na kini kejaka bakila sya aset. Ka Presiden jong ka KSU Delhi unit Kamar biang kongwir kala penrem jore kena kamrunar bakal kentu ki kena samla bat ki kimi ki kepa ban long ki berpikir habadan ki bakular ban peniok kam syabar ke jela. Ka KSU kala penpau ke jing sungu ke bakrau Sya Igong Sabrina ibadai ARC ka Meghalaya House. Nangta unabam gongte Joint CP jong Special Police Unit North Eastern Region bat ki dikot bat kenhuan ki belalej ibakentup USI Ngalung Wong, ASI Navin Kumar, HC Satish Kumar, bat kibai dan bentah hakaban pelat yang begini kena. Mentah gini kena kedan hapdeng ke jing sumar, bat ka jing selok lan ka counseling, bat kidang penbit penbiang benai lampat iki syala yeng ha Meghalaya. Ti ka nakaliang ka seng ti na sashi sin na karpadre, e baro pat ba jong kathan Meghalaya bas ngobha. Shoban mantri se Delhi na shoban wan le kuno kam se de da pentip ini ko kaseng. Kana menginyo era BP. Nama kani kamle kasin kemeningkong tang hau news nem kala jabun bun sin. Bal mentasi ni ka kajinja mentasi ke berasul tun sirkai met shisha. Haka kami baca step ayo ajung tip na iwe ba basta ha East Janja Hills ba ila batai ba idan anu tegi kana kintai klem da pentip hai ngasem kam da pentip kimi pa ki wan patch ni Delhi. Namar bakadon kawai kakasi ka basta Delhi ka bakot tre ki ko ang man ai kam menteri haying asam ka kam man penkhut yeng penkhut sam hakador saupo haja tingka tim makata ka kasi ka ba penbuk tiket seki ba penbuk flight tiket kita ki khana angut kini khana angut re iwe idang de minor idang de tang khasan snem karta but iwe yang idang ide khat pras nem karta to kidang irit kidai khana ai kata kasi na Delhi kala penbuk flight iki kabatai ki phone wan chata le chata ki bayang basem kim bana kim tip kata bagi wan cheniro anda kila poi Guwahati da kila da dan ha flight da ki flight ki satip si yo jumtem mazun poi hang ni ha Delhi ko to ka khana kasi ko ban shawi ki ringkat bat alu ki bir na shinisha basa shish Delhi ki alami ki sham manesar kani ko manesar ka kham jingai kumba shikinta shiteng arkanta na Delhi kadon haka Haryana kam hapshire ko jurisdiction Delhi kala hapsha Haryana tikineram stasha Haryana ki ong hi ba wan chane ban tre kam yeng ban sat ban tiu ban shet e gum tolin dala pa tu ki pha tre kam no ki kam bamlong bamman lai so thu hi kam yu te ha ka ja ka sudan bok pat ba ki bahim basem ki panpor dalaya kren tar ka phone ki la yam bikim tre te ka kam ki yam te ka to ka brio ka banani na Haryana ko ong ba to still not ka dor da fisir ka dor tin pelai yakini ki kentai te ki bahim basem kum tai mamar ki la korlingi ting la shupan por ni ki brio ni ho oi min man ai da ka pisa min sir da ka pisa pension bi ki tu kentai ha ka to ka jaka ting la yo e ko location yo mata ka spa haka ka jaka bi kala mi ni kanthi anur kadi ka spa ba shile massage gum to henry haka joko poro ring ka ba spa bi shile to ki kam auria tingila ya ki to ki try bas mu ba sho abe hang to min wangi ngene ra ta pisa nila yo jing tip khawi ba jim step tinamar ba jurisdiction ni la amle limba ka spuna mot ka Special Police Unit for North East Region kadi kapat jong ka Delhi Police Jenamar ka jurisdiction kanya hapshu ba kamdeshu Delhi Police kadi Haryana Police bangi smooth ho ba dangi le direct sa Haryana Police
Lese kita ki pulit ki adan ketilang, namar ki adan ketilang kita ki brothel menjong no. Lese ki pen buri ki pen pet. Takadang ni haban lid lembakas puna hi. Tapi lembakas puna namar bamdan jurisdiction. Tening kong ngako aban ai kuble kam kerpam ya i additional assistant resident commissioner jong kami Meghalaya House ang Delhi. Lembaju ila tho kami ka city. But ila ai ka city ya u joint CP jong kas puna. Ban subha ban assist ni ka ya ka KSU Delhi unit ban assist ban rescue taken thai. Te lapoi ka city sa joint CP te lingkat na ka mangina ka seng lingkat bat ki team jong kas puna SI bat ki constable ni lapoi siya Haryana. Te ningkong nimla naman nimdan jurisdiction nimla mali directly siya kito kaspa nila le choha thana. Anda lapoi thana kata ka ni hab up kumba ngatai lai phone so phumini ai namar kito na Haryana police kim sutho suthau kim tip hire ke eta kaspuna kim tip ke eta Delhi police north east kim bana tingi hab shosho lai phone minute mental thoi ki bangi wan na spuna ke eta kaspuna banga de Delhi police north east representative kedik ke eta ila hadem tin sabatai ki ke jingja bawanya la mitai khana tenikong ni na ele hi kila ya bot imiru namang yamna mani rate ko no chaka claim jurisdiction yung porjento chaka tingila ele chwa tingila ele to brinka de pol harna police ngila ele anda la pois tinginti ipensane ka kali ki umdan commission ngila ele tang tang ngila call ka yu IG ru kim suthu ngila call phone ha ki pret bahan chongka Delhi police chongka Haryana police ru kim suthu Teha ka bakado yung ikat dengan up official bagi atau permission kita ki beriu kila pet kita kena kin saja ni ngali ai te ringkat bagas puna ng ashim ka decision nila ang kiba ngili rate kali rate nani in case the jagi ki ay sa call how number helpline number jong ki pulit jong Haryana police and then hadin pa sa one official to kum tay tang ka union ringkat bagas puna nila let to siya kaspa te andla arung tospa ni salap itu kente arbut nangtung insa ya lamno yaki batni hapor badan tu kasparu katu try jong tu kaspa kapan ya kapisan nangi kapan kapisan nangi ko ang ba ngan pelat ikinisya hadin filasi kapisa tingin nak sebenarnya menginyalam ikini kente nama begini gimana film dan hak manbu kini hangnya sakawairu fi wanyalam ikini kente kan wajib tip kimi pa Telada fi kwa pala taka pisai yang nyalam sa police station ay daga case. Te kumta ka jingting kala ni sa yo mi sup na kataka spa. Te ni ka ni kam yo register kanu case kanu ka FR namar ka kam don ka jing don bok ka kam ja pani don kanu ka jing ja ka basniyo. Te kin thai kala don kan ka bani menta ila bu iki ha ka safe house bat ni selam iki shigin. Kawai mol ka kani ketika way ka bas ngusi na marmene hapo bangyakran begitu ki official sa kaspuna ru haka cases sa kaspuna dai habadon kidon da list ba rescue ki khna ba shapan nga brothel 60% kidi na Meghalaya this year but last year the 60% is long kadi number ha and man ong badina Meghalaya ko long ki ka bas ngusi ha ka jala jungi barok ko way but kumangi kumana experience juni bapalai ikini kanaru bon sien ki one bit na East Gentia Hills to balay kani ka ja kataru na ka jo ka jaka na ka jo na East Gentia Hills ba man ka por the kali shnong na ka dibe East Gentia Hills tingas no ba kirang ba shnong tani kirang ba kamtam ni nakathan East Gentia Hills kidiban kisamla ki kana kilong kumi kidiban pit diban sneng diban pit ba ki kun kitila jong banam phaku mari ikon tila jong shabal klem da su tipa ka kamayu but sakawiru nakapor siya kapor nga ju ay ban ikani bahawat niru shnip ni wan shabal bing etre namangi wan wat ikakam ka bakambiang ka bakamba tingidon mangi phedon bok ha bing edon mangi shne Delhi shoban wan shne bante kakam da callingi ngin verify mangi bakakam kadek ba biang na bampiang kata ka company ba khatre kadek ba fake ne kadek ba biang Kalau kam gidan mangi hang ringkat batpi. Hadian bakalami ke jengi kenat hari longgaro ki pulit ke jela ki lakem hado arpu nyau ne arpu prangut ki beriau ki bapenmi ya ke jeng huri hura hari longgaro.
bat ki pulit kila Kemru yau MDC Barem ka Balachandra constituency u Sofiur Rahman. Halo kejing subah budan keti ban penmi ya ka huri hura hakane kathan. Ki bor pulit ke Jela Meghalaya ki leo ban kem arpu nyau ne arpu prangot ki brio ki basubadan keti ban pensyet ki kam huri hura hari lom garo. Kat kum kejing pensyayu sembut menteri rang ba ke Jela ba Preston Tensong boleh tu bahado mentala dak ban kem arpu nyau hado arpu prangot ki brio ki basubadan keti haki kam bean. Nalor kani ki pulit ki la Kemru yo Sofiur Rahman ubdeu MDC Barem na ka Balachandra constituency ki pulit ki la Kemru ka Porshi Bejemen step ha ka kandro tarek ulber arajar arpun rio na ka yeng ju kebedan na new bhat bari bo kejing kemi jong ka thanat Rajabala ha West Garo Hills. Superintendent ki pulit ka West Garo Hills Abraham T Sangma ulieto bala kem yo Sofiur Rahman halo kejing subah bodon ketiban penmi ki kam huri hura ha kathan. Uba Preston Tensong ulieto ba kejing kem kamot ang harilom garo da kejing toket kalaban kata awad harilom kasi jantia ladalap baki don keti. Halor kejing penjari ke curfew bat kejing khang ya ke internet. Uba Preston Tensong uloong ba ke sarkar kerang bishar benia ya kejing long jingman. Uloong balada ke syong sok syong san kawan biang ke sarkar kalaban shimikarai ban sangi ano kejing penjari curfew bat ban play biang ya ke internet hakini kitan. Well, I think quite a number of arrests. We do have not less than 27, 28 arrests has been made. So now again, if you further ask me about this question, I think let the police go ahead with the investigation, the detailed investigation. I cannot say right now anything. Or maybe some more to be arrested. That also we leave it to the wisdom of the police officials posted over there to see that such incidents that has happened should not again reoccur in future. Sir, only the arrest is being made only in West Garo Hills district or also in other districts as well? See, not necessarily only in West Garo Hills. It should be in the entire region, or not only entire region. Maybe from here also. But let the investigation takes place. The moment the investigation takes place, I think you understand. We will go up to the end point of the issue. Since the FIR has been filed, and we are looking and explaining all these issues seriously. Ka District and Sessions Court Chelong hakala asngi ublay jong katayo kalatian bishar gisnar nong lute yaki ATM. Bar kala ai bor ke pulit ke Jela ban toket sa sausngi halor ke jing subadon keti jongki ban penpra bat ban let lute pisa na ki laiteli ki ATM ke badan ha District East Khasi Hills. Ka District and Sessions Court Shillong haka kandro trek leber arajar arpun rio kala ai bor ki pulit man toket ya ki hendro ngot kisnar nong lute ATM ki badan keti ya ke jing penpra bat ban lute pisa na ki laiteli ki ATM ha East Khasi Hills. Kini hendro ngot ki kentop ikinong syong syong kanong ba Shillong bat ki brio ke benabar ke Jela bat lawan ra aki hakmat ki yang syari da ke special cell jeng ki pulit ke Jela hadin baliok ban kem yaki hakini gisni. Superintendent ki pulit ke District East Khasi Hills uba Vivek CM ula pentip bagi yang syari kela ailat ki pulit ban bat ikini ki brio sa sausni nang ban yok ban penlong ya kejing toket ke babnia. Kaken hun pulit kala yok ban kurup ikini ki runar ki bakentop yo Salim arpun ros nam kerta na dhoraki mewat Haryana urahol lai puis nam kerta ubana Bazitpur na District Nu Haryana ujon Fishal lengkoi lai pu ars nam kerta na umpling Shillong Ujoyas Dura sa punyong senam kerta na maulay ng kuar Shillong, Urejol Korem lai pupras senam kerta na Chakla Assam, bat Ulius Ali abu pras senam kerta na Boragaon Assam. Katkum dijing ito upulit kini kibreo kibiladan ti hakajing nutie ya ki ATM kini kibidan hamau kriya Smith hamliam bar hakakat santre ulber ki bor pulit klialam ya kini ki hendrongot sya kini ki laiteli ki jaka kata hamau kriya Smith meliam ban penlong ya ka jing pen pau biang komno kilale kini ka kam sneo lane ka reconstruction of crime scene kini ki senja man pensya komno kini runar ki pendap kini ka kam lutie jongki bat bandom ki saki ki bakamnya pan penskam ka mokot duma kajing toket kadang ya cekman na pulit ki subah bakne ka kanhun kala bandon tilang haki wei pat ki kam runar ni berang don ki wei pat ki brio ki be trilang bat ki hakasi pale jong tayo ko be trok ke balakit ya uso watermelon kala kem dingken san kat ba kadang poi hakan surok ba national highway bahan rio ka badan hasang bangla ha ke district riboy barang ni jingjau nongnya ulalat na kano ka jingja ke besngusi
Kawai ketrok kebala kedu sok watermelon kebenangan kiu ni ketahan Guwahati banuan kiu seselong kala kem dingno aku surok ba National Highway bahan rail hasang Bangla ha ke distrik ni boy. Kene ke jingja uploading ke besar kai kala jah ke step joka kat kan rai trek uleber ar hajar ar pun rio. Ha ke por ba architect ha ke bakitil ding besar kai kala bamdo ekene ketrok kebenangan number GK not RCB sau lai lai san. Lanya da u data wak mahre na Maharashtra. Mari yo jeng te belor kene jeng jana kalian gibor pulet ka tanat nongpo rengkat bar gibor pulet penlep ding na nongpo lelet marmar kene ke jaka ban tem me keding ndrei tat hado bendala ban penlep keding gitlet ding kira yo ban bamdo ekene ke trok Shoshuru le yo jeng te bag jeng jap loading jeng ke trok la suba bagala bandai na markalan boarding la ne ka short circuit ba ne ke jeng ja am shimladon ke jeng ja basgosi la no ke jeng jular kene ke trok Naglang gibor pulet kendang penlong ya kejing toket halor kene kejing ja. Dasa kiru bagi pat bat nong let nong wan kilo apo ya kene kejaka bat kile muja bantam ya kisok watermelon ki badang bah. Ke eryong rengkat bagi jing ter ulap ba lapsan hagala si ublay jong katayo kala penjular bat kata ajor ki spatli kisnong ha ke distrik Riboy. Haga bagi yeng gisem kila syak penjular ki jaka rep bat kala penduko ru ya kejing sam bat jing penbiang ya ke boarding elektrik Hakatan. Haga jinja bakhe kensan ke eryong rengkat badu slap ubajur kebalaja haka kadro trek uleber arajar arpun rio. Dagi sepat ligi shnong kela syakta jur hak distrik Riboy. Haga balayo aga kaipot bapalat syajar arpu ligi yang gisem kela jular rengkat kejing jular jengi marrep kisok kipai kejing tot aga boarding kabasis palai puar KV ha umyam bernihat bat kabalai pulai KV hanongpo. Nagaliang Deputy Commissioner ke Distrik Riboy Abilash Baranwal uleto bagi jingsya penjular jengi yang kisem bagi kiwi kelaja habro santli ki CNRD block untuk ek umling jirang umsning mau hati bat boy rembong block. Haga baga kai pot belai ulum kalong baga ne ke jingta kelaja hapalat cispa sapunyo teligi shnong bat palat si hajar apu prateli ki yang kila syakta wala kam shimladan kanong no kejing jabas ngosi hakene kejing ke eryong la no tang kejing julor ki bajur uleto ro bakat kum ka kaipot leto bagajirang bat umling block kila kam syakta bah hakene kejing ke eryong bat habaken kelum san hajar ngut ki pat ba kila syakta nalor kejing julor jeki marrep bagajing tot kejing sam boarding manakala yang ke office Deputy Commissioner ulo betha ya ketenat sam boarding ban penstat kejing marmot nang wa kejing sam boarding kan don jing duko. Shoshuru ula pentep bala betha e baro ki block development officer bandit jingo ikiti gilong yeng kebala syakta hagane kejing ke eryong. Bala samru ki lat jingerap bekerki ku mukhau ki jan saat ki terpar bat ki we ki jingerap. Bat ondang beteng ban sam ki lat jingerap syabaro ki to ki bala syakta. To assess the damage that has been inflicted upon the entire district. So as per the compilation, as per the latest report that we have received from the video so far, a total number of 147 number of villages have been affected. More than 1,000 houses, I mean 1,028 houses to be exact as of now, have suffered damages of various extents. Some houses have been fully damaged also, and some houses have received partial damage. Simultaneously, as far as the utilities are concerned, there was one landslide, small landslide on the Umling Patharkama road that has already been cleared, so that road has been restored. As far as electrical lines are concerned, that have suffered maximum amount of damage also. So, for example, near Umiam there has been some severe disruption. Barnihat also there has been disruption in the 132 kV lines, and simultaneously, as far as Nongpo is concerned, the 33 kV line is still yet to be restored. However, we are closely coordinating with the MEPDCL also to ensure that all these lines are restored as soon as possible. As far as relief measures are concerned, after the meeting that we had with the BDOs today, we had instructed our BDOs that they will be going to all the to as many villages as possible to assess the impact, to connect, to basically reach out to all the people who have received the brunt, whose houses have been affected in the yesterday's storm. We have also disbursed dry ration and tarpaulin sheets in form of immediate relief to all these households, because collection of bank accounts and assessment of damage and then ultimate dispersal of the relief amount
which is basically the relief amount in terms of monetary compensation. That will take some time, but for immediate relief, we have disbursed dry ration through our FPS centers, as well as we have also disbursed tarpaulin sheets and blankets. Simultaneously, we have issued a public notice. I'll be sharing a copy with you, wherein we have circulated numbers of block offices, of DC office. If anyone within entire district feels that they have not received the relief despite being a victim of yesterday's storm, they can reach out to us, and these numbers will remain valid for this entire monsoon season. Whenever they feel that their houses, their infrastructures have suffered damage, they can reach out to us, and we'll make sure that immediate relief can be provided to them. We are also in close coordination with media. I want to thank our friends from media who have been calling me since morning and reporting me damages, and simultaneously very thankful to the local representatives also. I'm in touch with all honorable MLAs of Ribhoi, and they have also reported different sorts of damages, which we are taking into account while dispersing relief. Menteri Kesorkar Jela bakmi akatanat CNRD ubak sosteni sotun ulalu mi kejingelang bat ki officer katahan Ribhoi. Hadin bagi patba kelas ak tajur nak kejengwan lenshop kibor kemariang kebelaja hakala asngi ublay jong ketayo. Hadin kejing syakta kebajur jeng patba nosong senong jeng senong beper ki bahaba po kejirang constituency. Ha kejing selat ke eryong kebelaja hakamiet jong kakan riu terik ulaber arajar arpun riu. Hakakat praterik ulber MLA kejirang constituency berdiri menteri ketenat CNRD ubak sosteni sotun ulalum kerke ya ki block development officer jong kejirang block bat kenong po constituency ya kebala penelong habernihat. Nalor MLA ledan lang hakane kejingelang ka bekerke dau BDO kejirang constituency Dr. Hajong, BDO jong ke Umling ke Ayushi Pradhan, nalor kimi-kimi ke officer jong kini ki artli ki CNRD block. Nagaliang ubak sosteni sotun uliato baku munong mikmat patba jong kejirang constituency udap da kejing sokya ke bajur. Halo kejing syakta ki patba jong ki sepatuli ki senong hakane ke constituency. Pemta banyo kejing tip ke batikena halo kejing syakta ula syemkia ban lum ya kene kejing yalang. Ula penpau ya kejing sokemen halo kejing trishtom ba kejing step jong ki BDO bat ki officer jong kini ki artli ki CNRD block kumjo ka office u deputy commissioner ke balala ban pois ki senong ki tau kibala syakta ak eryong bat ban penpoiru ikilat jingerap ke bekerkie syakitu kibala syakta syo ula penpau bahadian bayo olot digijingkan halor kejing syakta jiginong song syan komunong mikmat un sesem kiapat ban penpoi kilat jingerap kom kitin sop yeng ke marbam bat kiwe kilat jingerap yang dengan komunong mikmat komunong emule na kata di Sofia halor ka jinja ba lawan bani shop si Longieng dengan don ka natu menen di wilayah don jadinya kontak nanti menoban ID field staff nanti mesin ka assessment everyday berarti abis jinja kan minyo exact report kini Longieng kepala jur kejing julor ka yang berarti nanti jinja di school nanti di PhD CNC tertentu report pun di affected families yang kita Longieng kelas sakta jika kamkam hadita area juga Jirang blok lajur ha nak yang dengan kode meeting mentah nang bagi district nyo exact ya nyo eta report kepiang nang ba yila ban ai ki jingarap nampak di Longieng regulation ru ikarai ba kita sehingga di kulo ulang ke sini layo ke report ba katun ka office yang di video borar umum ba Jirang blok dan yang dengan layak ai ka assurance untuk bukti bagi sekai di CGSC itu pada Jirang blok langkah di development series kepada jangka umum blok di Algidai berkini area kepada jangka konsumsi kejuni Jirang konsumsi di Madam Bushi sekai jenis nambah di mesin langkah office rekam kejuni nambah di Longieng baru tiba Dayhok Banyo beliau ya ka Jirap hantam pulau serta jinja di ketuan shop kita eryong na yang bisa kita kita look di ada di school ada di health centers di CCC dengan apa ya balik ya report naba nak minta jadi oke kebangin yo ban le yo penyerap di
ke hantam ke sekolah ini nak di bala syakta tapi yo ya ka jingrap atau ko pada itu yang ke office yang deputy commissioner la Cynthia berkelai download kata allotment nak kita tu mau bikin pak ke jingrap kita jadi tengah kot nak biar jadi depa office depa atli ke office hantam pada itu ya ada bagi district dia buat kawai bagi di office baru ini Cynthia hantam di ke por ke jinja juga jingwang shop kemarin tentang kawan hab uslah hab dia kita tentang kawan ke Eryong ke Bangima Bantip lanu kanwan lanu gajah tinggi lapu upai ke alert sekirang Pak Senong segi seborok di mengelam Senong bagian long usiar bak hantam itu di Senong di badan di double hole di Babiang nang bagian lah bantu ke lupa yo kami kalau ke jinja ke sosi nang ba ni yo ban ai ke immediate relief bila merap ni nang di Longjing Pesakta. Usambut Menteri Rangba Kejelau wa Presiden Tensong wa Kemiru Ekatanat PWD Roads and Buildings. Uloang bahadian ke jing bishar benia ke sorkar kelarai ban omsnasho eka flyover na jingking sherpi hado barik point namar kamlong ke Babiang. Baru penting bru basyan on saplepat baano eka surok ke Batamai kabadan harum ke jingking dam yam ban pensok ya kalet kawan. Usambut Menteri Rangba Kejela badi kemi iktanat PWD uba Presiden Tensong. Ule pentip ke sorkar jela kelarai ban omsnasho eka flyover nado jingking sherpi hado barik point. Hakajaka jongani ke sorkar kelarai ban chnano adaka surok 4 lane. Habakrani kelat patai kubor uba Presiden Tensong ule tho bahadin ke jing bishar benia la syam bagajing temu ban chnai ke flyover kamlong ke Babiang. Ni kadang ke jing ha ke jing pentrayaka. Yakni kerai la syam magajing elang blalong rengkat ban Menteri Rangba Kejela Konrad Kongkal Sangma rengkat ke officer na ke PWD ke NHIDCL bat ke Shipai ke bakentub General Officer Commanding. Katanat PWD NHIDCL berkisipai kin selet lang ban kemi agajaka ban bishar katno kajaka ke badan kam ban penyar ya kane ke surok syaka folin. Proposal of elevated road seems to be not that feasible. We decided recently that 4 lane right from the Sherpi Bridge up to Barik Point will be converted into 4 lane instead of elevated road. That day we had a joint meeting under the chairmanship of our Honorable Chief Minister. He called a meeting even from the GOC represented by the GOC himself, and we discussed all in detail, and then we have asked PWD and HIDCL as long as with together with the army officers to have a joint inspection and ultimately work out how much the area or the land required. But the decision was taken that day that 4 lane should be in place instead of elevated road. Usambut Menteri Rangba Kejela wa kemi ya katanat PWD wa Presiden Tensong ule pentip bro basyan anple pat bano ek surok ke Batamai ke badan harum ke jingking dam yam. Da ke bakadau bagidang don satang katungani ke benta jangkikam ke bahapan pendek. Uba Presiden Tensong uloong bayakani ke surok bagi jingking asna krang ban pelat ikali he banyat namar nado bala marmot ke jingking dam lakang ikali he banyat limba ke jingking dam yam. Uloong ru bahadian bal ple pat ba ya ke surok bagi jingking kemai kikali he kila banwan sekitan celong kam tam ki bos ibuan kit beriau bat bo beriau na ISBT moyong. Uba Presiden Tensong uloong bahadian bal ple ke surok batamai kikali ke beret kidang la hi banyat dalor ke jingking dam yam. More or less few percentage of remaining works are there. So very soon we are going to inaugurate that bridge. So that road is being constructed for the commercial vehicle only, yes. But at the same time, light vehicles can still ply from the main channel. That is still there. We allow, but heavy vehicle and commercial vehicle will ply from the newly constructed. Ke Joint Action Committee Master Roll Workers Union ha ke singiba arjung katayo kala syeme karai ban penlong da ke jingeki ke bahaya ha ka kendai terik uyayong halor jing bom ken snap ke sorkar gimat jing dawa jong kani keseng. Ke Joint Action Committee Master Roll Workers Union kala rai ban penlong da ke jingeki ha ka kendai terik uyayong banwan kani karai kawan hadian ke jingalang kabalalong hausa sotam auditorium hasilong kabalalong menhaka kanyo terik uleber arajar arpun rio.
kebalishim benta digis pangut kinong tre. Kene kerai ban penlong ya kejing ki kedegadak jong kejing sungo bitar jong gidkot jong ka All Meghalaya Master Roll Progressive Workers Union Shillong but ka All Jantia Master Roll Workers and Labours Union Jowai. Lor kejing bompatiaw sarkar ya kejing dawa jong ki. Kene ke Joint Action Committee kelepen pau kejing Sokya bo Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma hadu kini kisngi umpat cim lapai kemat ne ajubat beka memorandum kabel ai kam menchua. Kimat ke bakongsan kele keren benia ki kentup ya kejing pencong tat ginong tre master roll but casual workers kabelong klem kenu ka jing ajing mentoi kinong tre. Kejing dawa baka sarkar kedai ban pelat nomor dor ya ketulap keberang sakut kebela penlong ya kinong tre ban mat kejing e kayok kokot. Nalor kene kejing alang kebelalong kene kesengi kila penlong ru ya ka peace march ban penpau kejing persya ya ke sarkar. Kene kejing ya pat ba kelas dang na State Central Library leng bak All Saints Barrack Point Malki bat pengkut biang hau Sosotham Auditorium. Watlah kesamai terekam jaga Joint Action Committee kan sakut no akalai pui trek uleber ar hajar ar pun rio. Penban kinang alam kile kentu ya bro kinang tre master roll but casual worker ban itali kawai ban pen urlong ya kejing ki haka kendai trek uyayong. Ya kejaka ban penlong yang kejing ki kilaong ban sepentep kam hadian. Dang no ban penjor kejing ki. Kadau palong ba hagine ki benai beradab chief minister ula ong bang ni kendo yang ni hari benai Januari. Wong hak patient ndai mentang ila abado benai Februari dan ir. Tiki kam kiba jia mentai kalong ba kiba pun ki nong trai master roll ki dai ban syong thai interruption snam kira sha syong jubar di department. Tang nagadau ba chief minister hado menta tre banya kendo na khadimi. Te natakadau mat kendor gladon te kene gadai kawai ngimban si ban kendo akan ga meeting te ngiya simi no suro takajing rai ka rai bangi sim mentanang ne galong ba ikermen ba langba kan ne meeting Konrad Sangma chief minister jongi un khon no yangi banya khot chaga jingi kra balai ngi ong gomta na marba khnang banya sai umdai mi ko ayu chief minister bani kendo ini ndai ka daw galong ba katna try kam personal baka finance kadai ban mo adon jingi dai pa ro haj ya kerti nong try master tingi sim garai ba lada sngap lada khot ya kare ni hagini gisngi te khandai tarik dong ne banai April news na ajar rio ngin song kalan ngor no ngin mi no asurok sandan roughly ga jingi kendo jongi man ga district milai kendo kala pan poi apa life how life sanjar abro ga jalla kila banda makinang tagi babon ta minong tre ga dai po PWD road building mechanical maka PHE khandai banai empat yo talo PHE rai banai kirang bon chog di halor kan ni pi gamde bangi dawa ni ki dawa makam trikam kadon ka RCW duduk khandai spa khandai penrius ne kato ka kam trikam kadon ki vakansi group di post teman ha ko ni ki banai beradab magliang kabin iba kila pediang government kala pediang ban pentrikam ya kan ni ka RCW Baka ong ya ptha ya barro ginong tre gi officers. Kidan gi vakansi group di pos thong shwa gi senior mos arsi de. Rangi si par bantip kum ong PHE. Kabarim tam gi department. Rai wairom pad yo arsi de. Tegi pos di vakan pos ki bon. Rangi tip ba ki thong gi officers, ki bhayeng gi officers, ne thong gi minister. Rai gi dai hok jong imya. Ki nong yalam jangka Meghalaya Asha Workers Union hakala asng ublay jang katayo kilalit yakendo yu Deputy Commissioner ka District Ribhoy wa Abilash Baranwal ban pha tuklar halor ka jingsha wengkam jubor katto kaningot kinong tray Asha ha ka District Ribhoy. Da ka jing sokya ka bajor halor ka jingsha wengkam jubor katto kaningot kinong tray Asha ha ka District Ribhoy. Nagaliang kinong yalam ka kanhuan Meghalaya Asha Workers Union kilalit manikendo ya Deputy Commissioner jangka District Ribhoy wa Abilash Baranwal. Ban panjing syai bat ban pha tuklar halor kini kejing sya wengkam ka baklam nongrem jogi nong tray Asha. Hakini kejing le ikendo yu Deputy Commissioner nakaliang ka kanhuan jong ka Meghalaya Asha Workers Union. Dalam da ka advisor ikong Sony Kharjana lam bagi dikot rengkat bat kiwi-kiwi kinong tray Asha. Ko melapen pau dikong Sony Kharjana la pentep
Ba keladon katu kena ngot kinong tray asya kibla sya wengkam jubor bat klem kanong rim halor kajing wengkam yaki. Ilo ogru panagaliang ka kenhun jong ka Meghalaya Asha Workers Union ka kedup at pet kajing ya kinong tray asya kajela kadap da kajing sokya halor kajing sya wengkam jing kinong tray asya. Ikong Sony ile tho ba kajing kendo deputy commissioner ulah sepentip bala wengkam yaki. Katu kena ngot kinong tray asya kali halor kanong rim ba kim shimla tray bha. Nari nakaliang jong ka union part kajing scam bala syu wengkam klem nong rim. Bat klem kajing pentip lupa kat kum ki kendon bari ban pentip shwa kata lai benai shwa ban wengkam yaki. Shoshoro nakaliang kani ke union kala kentu yo deputy commissioner bon chimkia ban tuklar halor kani kajing sha wengkam jogini nong tre asya. Kiba kilaong bagla trishtam man pendep eliki kamram na kapor shakapor. Bat ki bor sarkar baru ban bishar benia halor kani kajing sha wengkam jogini nong tre asya. Tingi sutu hadian bakalong bangila deb yo katak shiking la yo ulum kita gijing pentip na ki asya bila sya penduk kam kelong bangikwa ban kenduk ban panjing sana na DC bala di DC ila ban weng sendani ki asya ki ba low performance ki bangitip baka jingweng ki asya kelong ba ki low performance dan ki duna ka rukam try tingi kwa ru ba na kaliang jungi be ban sya bala DC ila ban weng ki asya ki ba low performance balai imla ban solve pede ya ke problem ba ki rang ba snong ki weng la ka weng ki asya wala ki dei ki asya ki bateri baru kimla nama IDC imla ban solve kata problem kada du mentaru tingim tip IDC ile komno tang ba kadai tang kata ko benta bangi kwa ban panjing syai na IDC hangin long po ti hendrai hadian bang layo ban yakran mark mat IDC mentasni ila da pensyai ya ka meeting ka bela da syong bat da po dia mechuri bhai district hi bagi ong ba la san banai mentang la syong ila ya screen bhai ki asya ka tu ni ka asya ki bom tri bhai belo performance kadai kalong bagi ong bangal adap ong yaki gila direct yang diam cho bakin ai shwa da ka warning letter lan da ka jing pentip bakin sa sya wengkam la da kim perform bahaya ka kam tikata kadai kementahan ri menta pada kalong bang ka ba pensusi yangi kalong bang ui menta ba kawan direct bet na po diam cho banwan bet ka kisti kawan bet haki headman haki rang ba snong umdei direct siki asyaru ban wengkam kataru kadai ka city ban weng ban penduk nas nani ka kam bat sa ka wengi kular hang ni kalong bet bangi kerpat ni DC kalong bet ba hadu menta baki asya kila asya wengkam ide ban penyo ba hiru ya ka bainong joki ba kila dap try ba kila asya wengkam katu kam ka bela dap try menta arna la lesi kidan ki bompat yo lut brok hat kide ban yo biang ya kataka ya ka bainong ba kila dap try halo jing try kam joki asya ngim namar ba ngisu thu kidan ki asya ki ba ki lesi ki jing ki babon sing kalong ni kidan ki asya ki ba so put incentives hot adu mentang begini ki nai bla dap ngilai crunch makin incentive ka state kala yarap hiru kata ti kidan ki benta ba ki incentive ki so put banai teng ki asya ki hapan wat kam da kawai extra source of income namar bagi hap kersan ki yang kesem ti banai kidan ki benta ki kidan ki banai ki so put ti kimban se tetang ling ba jong kataru ki asya ki hapan wat kam da kawai ban kam pen supi no ti kam asya kedan ke benta kata kidan pada ki asya kidan ki jaka ba kamlong sa nong kendong ba tikim la ban ai report man ka banaru kadai ka network problem ki haban wan la dikiduna ka kam jingyo kan dia tok natang si banaru kila semut na kisa bayo badet tema tikim la ban wan positive ban wat network tikataru kadai ka problem nang ta shushu kadai tang ni biki asya teng kidan ki ba kidan kadai ba kimdan assistant lese dan ki bahayang basam ki pang ki stom kin haban page 24 doa siki namar khap sumar hi maki kidan pada ki asya ki bom don kpa hayang ki hap sumar hi ki yang kesem kada pang abna lai banai hanrei ngam ong pada barok ki asya kin lap de kita ki daw kidan hiru lese kindan ni ketuk ni ki asya ki basha wang ki la shisha ki la le shubuk kin mar bakumal ong isam ta umang isa disi menta kolong baik ba lese kindan ki asya ki ba kampo fans tenteng la dan la prabnai khandai benaru kata kolong bangin la kan hanrei ki de ban tre hiru ka kam tang ba kadai kata ka benta ka ba kidan pada kita kidau ki baki asya ki kamduna ke performance tang balong kidan pada katukat ni baki kilap sisa bagi duna mereka warning letter dan mereka city ki dibakan ki diban kan kenang bikin lap performance kilenikin perkhat keno kelti baki diban ship ki stu ki mla ban le shui ka kam tikila da ka basuk kan pen sngoram ki jenglong brio kan ka sngoram na dubas dang kila asya court kum tu claim appointment claim the ship tu kena for exam entar lamon ban bread la ka bread iki asya kick la ka kick te kata kan ka benta kolong baik ba ngiso sen ai kan namar ba kumun syaki kro to wan penbor ki asya man gisnong penbor bikin simi ka kam anda menta da por kick per kick la ka kick claim kono ka jing ajing tip ki prior kata syab ka por kan te kata ka benta ba susi anak yang jongi hanrei kal asya ban ina i disiru ila kular banang ni syakmat ada kadan kum kataru ngin asya da warning letter lai benai syai ki ngin tip baki de bangin sa syaweng la da phim perform bhai ka kam Hadian ka jingshim kia jong kaseng New Trap National Youth Front HNYF Sora Circle.
Hagsi baar jeng tayo Kapolo Orchid kalapun kut nok sendon ya ka jing ya soy sekolah bat ka jing pentrei ya ka security agency ke bana bar ke jela bat kala khot ka tanda ke betamai halor ke ka kam ban ap pahara. Ka Nyotrap National Youth Front HNYF Sora Circle hadian bagla bodian bat paweng no ya ka security agency ke bana bar ke jela ke SIS ke belapniat bian ki kampara Kapolo Orchid hasora. Haka kat nyotre ulber arhajar arpun riau kibor peniat Kapolo Orchid kilapan kot nak sendan ya kejingnya soy bat ke SIS bala pelat ya ka tanda ke betamai ke bakot ya ki security agency kiberena kena ke jela banwan shim benta bat ban shim ti hegi kampahara haka ilaka mosmai. Habakran kidong tok kubor presiden ke HNYF Sora Circle uba Bradley Jones Shangpliang bat unong aktien uba banjob kongwir kila kentu bagani gadi kapor bagi samla trairi kin yang ban shim ya ke jong ke benta. Ke HNYF kala pensyai baka SIS kala dan lupa kata ka red mark nomor belalap baka SIS kala teri palat shibnai klaim ka trading license naga district council. Kam syam layo ru yak NOC naga shnong bantrai hagani kathan. Bat kadang kejung ujor ke bajor halor ka medical claim ke balapoi syaduk ka labor department bat kejung tungkam ke baklam renti. Ke HNYF kala kentu yak district council bakam dai banai trading license ik banabar ke jela hakikam bagi try jela kidang la bantrai. Kaseng kala maham teng bahkan amma bikino kino kikenhun ki banabar ke jela ki buan ban lemon hasora berkentu ki borsnong ban pet benia abha ban penduk senon ki trading license jong gitu ki bejat lat ya ka an bat ka dostur ke jong kanika than katarik ban apply ka tanda betamai kan sedang nadok ka katnyo trik ulber hadok arplay trik ulber arhajar arpun riu nakaleng kaseng ilawan piang ni apo pulo orchid hadin mengla aipor sitayo balai sini ya Kapolo Orchid pakat terminate no ya kan agency SIS ka badai nabar jela dia kecing ya keren bat ibor badai pet juga di Kapolo Orchid harkat ibor juga kaseng di Kapolo Orchid kala pelai ya kan tendar mata kasni aku akan yo terik menai balai arja beliau bat kan pun adu aku lagi terik menai balai arhajar beliau te kalian kaseng kentu bat kepat yang agensi kepada kita try muluk bakin wan pada benta kabayadai bat security card bakin apa hara hang ni Kapolo Orchid namar kadai kakam kaba kerki nakabenta Kapolo Orchid kabadon hang ni apo ilaka mosmai te nakalian kaseng ibu ya kejing ketu ya kadis konsel ba kadis konsel kam dai ban issue ya ki trade license kat kongki kendon jo kat trade license bakat sel kam dai ban issue ya ki trade license ya ki bajela haba ki produk kinu ki kam ya ka produk perasaan jungi kidang laban trek ko basay na kalang sang ibu kajing maham ya kinu ki bajela dan kinu ki agency ki bawan ban trek kani ka khan jungi kimlai ban yai like ya ka posno kabor hima kabor ilaka balada ki yai like kani ni na kalang sang ilong ki ba persado bagi mai la setiap menteri hagini ki jaka bagi thang ki jongi Haswa bingin kemi ki kubor kebadangsa ngin penken mau biang ya kimat bukongsan joko kubor benta ketayo. Penjelan ke Sarkar jelas Andrew Benai ke Samoy Trekam ke Garo Hills Autonomous District Council. Yodu Chief Executive Member berteman. Let pentip Menteri Rangba ahulat ke jelah halo ke Jinglong Jingman Hari Long Garo. Tang Hasham Nagar bat Bala Chandra deban pensangnya ek election balai pensangnya lot abarok ki constituency ong ke MPCC. Kajing Hersuki Albino Shmara kadai namar bakun ken kendon. Om namar ke tiket ong ba Preston Tunsong. Pelat ke KSU Delhi Unit bat ki pulet di arngut ki kena kentai naki kiti jenggi rusni. Rengkat UMDC barem ke Garo Hills Autonomous District Council Musofir Rahman arpu prangut ki belas akyam halor ke Huri Hura Hari Long Garo. Penkrek Shillong ban penlong ya ke International Film Festival ke Beningkong. Bat Sam helmet ke Shillong Traffic Police bat ke SBI General Insurance syaki kena skol. Kanong ba Shillong kala penkrek ban penlong ya ke Shillong International Film Festival ke Beningkong Komisi benta ban kentiu ke Riti Dostor bat ke Kamshna Film ha Meghalaya. Bat ikini ketamasaan penlong ha ke State Convention Center nado ke arpusan hado ke arpunyo tedek uleber arhajar arpun rio. Kanong ba Shillong ya ke belatip kum ke Scotland of the East kakloy menta ban penbiang ya ke rensan ki film ki bakrau. Kani ke sinjam ke Beningkong ke belatip kum ke First Shillong International Film Festival ya ke belarake kum ke sinjam ke bakrau tam ban kentiu ya ke Riti Dostor ba ke Kamshna Film ha Meghalaya.
Kene Kelempong kanlong ha ke State Convention Center na dok arpusan na dok arpunyo tere uleber arajar arpun Rio. Kene kata masa kamde tang kejing pen ki film hendre kete kejing pen mana baga Meghalaya kelakloy menta benong keteme ke bakrau ha ke perthai tau film. Menteri Ketenat Information bat Public Relations ubat lakmen romboi ula plie ya logo ke website bat ke trailer jong kene Kelempong. Hari ni gilai pat ba kene ban pet ki film Khasi Jantia ki film na kathan chite lamingi ki film Hindi bat wat ki film ki bana Shabari. Menteri ulapan pau bagaji Ketenat ke Mariang ki lom ki wa bat ka lariti ke Meghalaya kamdai tang na kebenta kinong jeng okai perthai. Ndrei kadai kejaka ke bakodor tam na kebenta kinong shna film. Kani kata masa ketemu ban kentia ke jela kum ke Natural Studio ke bakreng ye kinong tau film na kaleng ke perthai ban wan bandring ye ki film jeng ki hang ni. Nalur ke jeng peni film ka SIFF ke dan ru ye ketong ban hikai ki samla ke bidon sap ha ke kam shna film. Kandon ke jeng hikai ke babenia sepang ke rukam shna film bat ke jeng penbit penbiang ha ke balai editing kena bagi samla ke jela ke nyo ekalat bani kon ke rensan ke bahaya jong ke perthai. Kumbau menteri ulapan pau ke kam shna film ha Meghalaya kam dai ke barang temai. Ndai kene kata masa ke senjam ke bapenia so ya ke jela bat ke perthai. Ulang shosho balada dai ke baiat ke film ke bakwa ban long kinong shna film lani ke bakwa ban saki ya ke jing shai jong ke riti ke dostor ke shilong ke khot ngobha ya ki bekiwei ha kene ke kenti. MLA kenong po constituency uba Amiral Bonds EM ha kesingi balang jong ketayo ulalit jurip ya ke jingtei ya ka power substation ke basispa laipu RKV ha ke shnong leng kedat kenang ban penti kena bari ban pendap ikene ka kam ha ke por ke balabo ban ajing mentoi ki patba ban yo ka boarding elektrik ka bati kena. Kom shibenta ka jingti benia halor ke jingtei ya ka power substation ke basispa laipu RKV ka barang pentre ke shnong leng kedat. Hakakat pratrek bleber arhajar arpun Rio MLA kenong po constituency ulalet banjurib ekajaka belatai yang kene power substation ban penti kena bagajeng trai kan amdan kenong jing duna bat ban nak ban pendap ru hakapor ke babiang. La senran lang ha kene kejeng dari MLA orang ba shnong ko mleng kedat uba NS Makedo ki engineer contractor bagi he ketenat sambording kenong po. Habagran hadian kejing jurep uba Amiral Bonds ia mulai tu bagajing trai kalong kebayat bed klaim kanu kejing duna bala antar ru ban nak ban pendap no hakapor ke babiang ya kene ke power substation. Uba Amiral Bonds ia mula ok josho bagatan nong po kare katan ke mamat shibun kejing do ya ke boarding bat kalakta ashkadai e kejing im ke baman ke singi kam tam ki kena pulie ke ofis sarkar bat kiri pat ba ke batrai kam na jong namar tat hado mentah kenong po kadang hab mansyanya bed tang na kejing sam boarding ka balai pulai KV. Shoshuru daga jingla banwan ra ekane ka power substation ka basis pa lai pu RKV kan long sya ka jingker ku yang negatan namalas ngoto baga jing sam boarding kan long ka bakam tikna bat ka bakam klan om ko magis nem ka blalit no dag ba kenturu ki engineer ba contractor ba kentre tikna bat balak ban pendap ha ka por hagini gajo ka singi ba Amiral Bonds ia mulalit ban jurip ru se ka jingtai ya ka urban sub center knang umlung kedat ka badan ru ka jaka jong ka sarkar. Ha ke balalap bahkan ni kejaka sumar kalau ke babet menteri kam no ha ke ban ajing sumar ni ban penlong ki program joko ket kakya jong ke sarkar pedeng bat sarkar jela ka ban penmentoi yaki pat ba kathan dong po. Man ka dig screen yo ban one ban page ban one slip ban inspect ya ngejing pentri ya kan ka 132 kV substation nang ne no po. Ipan pau jing songo ya ki officer jogi kunju bahari dan lang nagaliang kador barsnong kunju ki kontraktor baputri dan lang bat batin bagi lapik laki aginya jong kam ni syamba kaya beda nanti bat ba kajing ka progress jong kam fiscal progress kalong quite satisfactory ya kajing tri kam supervision kalong kabiang ban pau songu lalu ka department kador barsnong ibal ai kajing trilang bat pangit scam kumba kajing community jom ki ba boarding elektrik ha po kanong po tahun bat kisong para marjan kagi di por ki belader ngimat di kajing duna jom boarding kajing slot kang voltage kajing kena jom light kajing don kam jom kena school ke office sarkar ki battery business aying asam ini sya kajing takadaw ba kani kajing para kani ka 132 kV lan sispa live RKV substation adi kajing kerku
But kejingwan juga industri kalau penting kena pakai kekam kan niat beje lenti kan deploy kan balak pakai state kekam kata kade kejing lenti kejung. But we wish all the best nam kajong karo di bala stop nak benta jong kene kekam please. Kashilong Traffic Police bat ke SBI General Insurance. Hakasimba arjang katayo kila sam ya ki helmet syaki kena skol hakathan dhan keti hashilong. Kum kadak ban penskuto bat ban penslor ki kena bakin pong ya ki helmet habaki syong haki tuk lani haki cycle kenang ban light na kejingma bat ki jingja ke basngusi. Kashilong Traffic Police rengkat kejing terilang bat ke SBI General Insurance hak step jong kakanyo tergulber ar hajar akun rio. Kila penlong ya kejing pensyai pat ba halo kejing shingan ya kilenti ki sengkian daga basam ru kumbasis pateli ki helmet syaki kena skol hakathan dhan keti. Kini kejing sam helmet kalong ban penslor ki kena skol ban buat kejing shingan bat ban sengutu kejing koridor kejing dang helmet kat baki dang syong haki bicycle lane di arsyaka. Pihak sarkar kila penpau bagani ke program kalong ban pen KM mega mensiam jigit clear naduk benang red kenang ban pendunai kejing ma ni kejing java sengusi ni kejing mensau habaki led bat ki wana skol man la kesni. Dagani kejing penslor ban penankam ya kini ki tiariada ibor pulet ki kimi lenti ban kentiau ya karukam ban kan mau ya kejing shingan ha surok bal ban dai samla ki penan kam ya kilen tiba ha kandong ba. Today SBI General Insurance along with SBI here in Shillong we are promoting road safety and I am thankful to SBI General team. They are here and right in the morning when the school hours are on and they are distributing helmets to those children and parents who are not wearing them. And I believe this will infuse a culture of helmet wearing here, which is so very important for personal safety while you are riding a two-wheeler here. And during the school hours, naturally the city is very busy. More bikes can be seen on the roads. So I am sure this will go a long way in promoting this culture of wearing helmets, not only for the riders, but also for the pillion riders. I am really thankful to SBI General team for having this at Shillong Center. Thank you so much. Yes, traffic police. From the traffic police, we are committed to ensure the law enforcement. And we have already mandate that all the pillion riders, even the school children, although they should wear the helmet. I sincerely appreciate the General Insurance Company, SBI, General Manager is here, General Manager is here. Have their commitment in distributing the 100 helmets today to the road safety and for their social commitment. See, the road safety is not, the responsibility doesn't lie only to the traffic police. It is the responsibility of each and every citizens and every stockholders that to promote the road safety. And this is a great initiative taken by the SBI. So we are thankful and we urge the people and even the school children to wear the helmets. We are conducting the checking at every strategic points and once again I will urge to the people that when they are coming to the school and they bringing the children, they should wear the helmets. Te parlok na ketung ila poy sekubakut jika tuk kubor jengi mentang kejanmian ngin se syam biang bat pi lesem tayo hagejuk kesni bat hagejuk kepor kublai shibon ke por jongpi bat jasok.